Iby'Abaheburayo ibice 5:7 ijambo ry'Imana riravuze ngo Yesu akiri mu mubiri amaze kwinginga no gusaba cyane yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane arira, yumviswe kubwo kubaha kwe. Amen. Umwanya ni mutoya kuko bivuga ko hashobora kuba amateraniro abiri, ariko ijambo ry'Imana ni nk'umuti, ntabwo ukiriza kubwo umuntu yanyoye ibinini byinshi, irakiza gusa. Noneho tuze gutegera tubikuye ku mutima. Ahangaha ni umwanya mwiza cyane umuntu yahawe kuva yinjiye mu isi. Hari ijambo Amerika yavuze bita Biligramu, aravuga ngo ijambo ry'Imana c'est comme un poteau indicateur dans un monde sinistre, ngo ni nka kujya ko kwitara imitobo myinshi kandi ngo cy'umwijima. Kandi aravuga ngo Imana ngo yarirambitse mu isi ngo riyobore planete. Avuga ukuntu ibihugu byigeze kugira amanama yo kugira ngo ijambo rizimire, abantu babeho badafite ubatungira urutoki iyo bari. Ariko nigeze gusoma ahantu hamwe baravuga ngo mu bihugu by'abakomunisite bigeze kugira gahunda yo gukuraho Bibiliya, ngo umugabo umwe agira umugambi aravuga ngo azayihisha, aja muri boulangerie cyangwa icuriro ry'imikate, ngo abwira umuntu wari wakata imikate agira bya bintu wa mutsima w'umukate, aramubwira ngo ufate iyi Bibiliya ugira umukate munini ubumbiremo bibiri, arangije ngo atereka mu kabari. Igihe baza basaka bareba Bibiliya ngo basanga ni umukate, bamaze guhundura bazi ngo byararangiye Bibiliya yarazimye. Wa muntu asatura umukate akuramo Bibiliya ngo barasubira barayikopa, niyo Bibiliya iriho none. Ijambo ry'Imana rirakenewe. Hari ijambo rivuga ngo ukuboko kw'Imana ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, ngo habe n'ugutwi kwiwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Abaheburayo ibice 13:8 haravuga ngo Yesu Kristo uko yari arejo ngo n'uyu munsi niko ari kandi niko azohora iteka ryose. None niba ari uko bimeze, kubera iki bidukwamana, kubera iki bitunanira? Igisubizo kiba gihari, ngo ibicumuro byanyu nibyo bibatandukanya n'Imana, kandi n'ibyaha byanyu nibyo bituma ibima amatwi ntishake kubareba. Kuko ibintu by'Imana ni wazi. Umuntu umwe yaravuze ngo iyo utaramenya icyo Bibiliya ivuga muri uwo mwanya, ngo uzoze ufata noire sur blanc uko wasomye ari gufata. Gufasha uko nguko umwuka naza kugusobanurira ni amahirwe, ariko ufasha uko nguko tushake kwiyorohereza. Yesu yaravuze ngo hari igiciro tugomba gutanga kugira ngo tumukurikire, kuko biraheze. Ageze muri sarabwiriza, ngo maze kubwiriza abantu bamwe baravuga ngo ibi bintu niba ariyo nzira by'ukuri bishoboke ko bazogenda ari bake. Umuntu umwe aramubaza ngo ese mwana, ngo ese bakizwa ni bake? Yesu arasubiza aravuga ngo mwebwe ngo mugire umwete wo guca mu irembo rifunga, ngo ndababwira yuko ngo abantu benshi ngo bazagerageza. Nashatse kumenya kugerageza ariko ntibikunde. Igifaransa kirabisobanura. Bamwe yarababwiye ngo efforcez-vous, abandi arababwira ngo nombre essayero, bazagerageza, bazoza bapima amahirwe ngo barebe ko bokwinjira uko bameze kose. Barate kuja mu ijuru n'ishaba, ariko bituruka ku mutima wa Gisele. Kandi rero ishaba iyo ugize ubuhanyi ukaribuka, bamara ekipi ikavuga ngo igitego kimwe gisigaye ni wowe tubihaye, iyo taha ibivuye. Paul yavuze ngo ndasiganwa, haleluya, ngo kandi singutazi yaje singenda maze amasezeraniye ndahaje yaraza wahaje.
aravuga ngo kandi nankubitanga ibipfunsi ngo sinkubita umuyaga sinza mpusha. Yari yaragiye muri formation ngo asohoka afite igrade y'umuntu uzi kuringa mu za kiro. Yari afite kigagaza neza hasi kandi utukumbi yabikora ngo yagaza kwangiza habiri ku munsi yagaza kiranye kimwe kamenye ko kivuye. Ikibazo gikomeye cyane ku mwana w'umuntu ni ugukenera gusubizwa ibya kabiri ibya mbere bitarasubizwa. Hari iby'Imana dushaka, hariho natwe ibyo tuyikeneye. Ubwo umwana w'umuntu afite ibibazo mu isi. Kanseri ziraho, sida ziraho, diyabete ziraho, insomni ziraho, ubwoba buraho, bwige biraho ngaho. Ugeze igihe mu gihugu cy'Ubufaransa mu mwaka w'1990 ngo bagize resansema ngo barebe uko abantu bahagaze kuzerekeye kubana umugabo n'umugore, ngo basanga amapusa 90 bafite agatima ko kwirukana abagore. Aho baravuga ngo reka barebe abafite umutima wo kwiga, ngo basanga andi manota ari hejuru, ngo bafite agatima ko gushaka ngo bamenye ikiba hirya y'urupfu. Ni ukuvuga ngo umuntu agakura akageza imyaka 20 ataramenya yuko nyuma y'urupfu ubuzima bukomeza neza cyangwa nabi. Dusabwa gukurikira Yesu Kristo nk'uko bisabwa. Ijambo ry'Imana ryatubwiye kumbwira turatinda yavuze ngo Yesu Kristo akiri mu isi apana yazutse cyangwa yaza yereka abigishwa be akiri mu mubiri, ngo yamenye yuko afite itaje bikomeye cyane. Amenya yuko habayeho gahunda yazijya presipote z'umwijima. Hari abatwara b'isi y'umwijima. Paul yavuze mu Bakolosayi aravuga ngo yabahemuye ku mukaragaro, ngo abivuga hejuru kubw'umusaraba ibyapfuye kuza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yihenze Imana, ngo agenda yinginga, ngo arasenga, ngo arataka cyane, ngo arira. Naho niba mu buzima bwawe nta gitangaza wigeze ubona ku Mana, tugategereza umuzuko wa mbere. Tu ressusciteras par défaut. Hari umuzuko w'abataratsindiye uwa mbere, bazarurunga bavuga namwe haya mugende namwe mwarabantu bazuke, ariko ngo bazozukira gukorwa n'isoni no gusuzuma ubiteka yose. Ugomba kwinenaguza, ukinenaguza ukavuga ngo ni wowe muzuko ushaka. Ndashaka ujye wa mbere. Niki ndashaka ujye wa mbere. Hari umugore umwe wigeze gushaka igitangaza kuri Yesu Kristo. Araza aramubwira ngo umwana wanje yagize ikibazo none ntabana. Agomba kumubwira inyuma abigishwa baravuga mwiteho cyangwa umusezere. Yesu aravuga ngo nimuzane hano maze mukije kwizana. Niba yemerewe gukora igitangaza. Aramubwira ngo se urabona ari byiza kwa kabandi byo kugira ngo tukabiheza imbwa. Wa mugore urumva yarasa n'umubwiye ngo genda. Wa mugore aravuga ngo abana ibyo kurya bivungukiye hasi n'imwe zishobora kubi. Aremera aravuga ngo niba unisimbwa umeza kanya ko kubiba Israeli, nanjye ndafata kubitangaza. Tugapfe gusubira utarabona igitangaza. Ubundi bazavuga ngo nyapa endiye samiraka. Imana idafite igitangaza uzoza uyisezerera hakiri kare. Uzobane n'Imana y'ibitangaza, kuko uvuze Imana uvuze igitangaza mu buzima. Igihe Satani yagize inama akavuga ngo ntimwige bibiri muzane ijambo rimwe gusa, ukaba topic ya nama y'umwijima, amakuru yawe yamenyekana ubaye udahagaze neza, kuko izo nama zibaho. Abantu baza badute bakavuga ngo Satani ntabaho, abaho. Hari abakeka ngo abarozi ntibaho, babaho. Bo banyiri bwite barihamya ko bariho, wowe uhakana gute? Babaho. Umugabo bita Idaho Sabinisone wo muri Nigeria yaravuze namukurikiye aravuga ngo bigeze gutelefona umukuru w'abarozi muri Nigeria ngo nateguze conference mpuzamahanga y'abarozi muri Abidjan.
Idawusa aravuga ati no basanzwe bemerewe gukora amanama nijoro ariko amanywa nayacu. Batanga itangazo kuri radiyo, Idawusa yahereza ibindi ngo ahakane. Abanyamakuru barabisomana ngo abanyamakuru baba batoya ntitumenye bito dufata, muze guhura mwenyine muze kwemeza ikiza kuba maze n'awa mukuru w'abarozi yicaye. Idawusa yicaye abaseri bandi babwira Idawusa ngo ibyo birabe bya ibiza kuva muri iyo nama yanyu n'uwo muntu bibikurebe wenyine. Idawusa aravuga ngo birangiye bari ubu kuko yavuze ngo niba imana iyoboye mu ijuru abijya Nigeria ngo ni paruwase yo uzugenda ujonjora, uzugenda wikandagira, ufite imana nto. Ubundi ufite imana uzugerageza no guhangara amahitaji ayandi ateye ubwoba. Tukazusengera utuntu duto tumwe nawo wokwike muri zo zudukemura udasenge, ariko bimwe bikakaye bijyanye birambika imbere y'Imana. Numara witegure kuzoyibaza ngo ese ikigo kitasubijwe ni gute byagenze. Ngo Idawusa aramubaza ngo ese uracyakomeje kw'inama zawe? Umurozi aravuga ngo izawe. Idawusa aravuga ngo ngiza. Babaza Idawusa ngo ese wowe niko uhagaze? Aravuga ngo mpagaze ku ijambo rivuga ngo ndimukagira iyindi mana ku isi cyangwa hejuru y'isi usibye imwe, niyo mpagaze. Babaza wa wundi ngo se wowe uravuga iki? Aravuga ngo usibye imana, usibye Idawusa ngo n'imana ntiyahakanye. Idawusa aravuga ati ndabyemera ko imana itahakanye kuko yambaye kuyobora hano. Ngo marabaza umurozi aramubwira ngo ndabara inshuro 5, niba uhane ngo inama zawe ndabikwemerera, ariko niba imana yarahakanye